Ane hasla percaya. Henry kedon pan kawai ka office. Baru ngidong kam ia kata bang sutu ia kata ka office. Baganai ka office bopenyai. Bopenyai ia ka office. Utay utrai. Lai bor ukpa hokon. Habeneng but hakno. But nang ta ba dia lai how yagine ye baro how jisu bau jisu par wai ha ki senran mantaro ni yo pdiangai da ka jinget but da ga jingai da dena de ga yo ban rai vi ka kubo ga ne ga me ban treni vi shapan kafes mynsiem bakhuid. Na city, Apostle Paul, Ephesus, sa kinong Ephesus. Kanong nilingkong ngan puli kita kot kabakhat lai. How mapiro habapi layo singo yakaktin kajin shisha ka gospel kajin penim Jong yau bala haba pila nyedru la shamstabi pi da mynsiem bakhuid kajin kular kalau orang dang duai play on kan Japan office jonga thodla namal bagi ni office ngalayo house name kandai spa kandai bu kandai ada jipos new. Nawag na kapor nga walang breu ubalayay pagkapartay. Dre da ka banga yo ikinagi jipos niyo. Agas nama ka nais pa kanday bu kanday. Bawa yalam yang nga siya tagi jipos niyo kaba. Nukong yalam yang hagat kaplang macam kisimtiu babonram sa kikina kikilum. Nang tao yalam siya kadut wa ka umruk bakhuid pasur. Nang tao pa dia uyalang pan sa gabon ki angal hanta ki angalo ki babon hanta ki angal ki ba pla mlanyo so ndam thali men patay to nanta we no yalam nga hagawi ka kamera hada ka kamera ngada hanta khamslam yo hikai hanta osne maknas pa kandai bukandai ti nagata ka jiboshne jonga hapo ka kamera ka BLEI yo isibon ye jikai no jisu hada ka kamera wang parianga wang le gane back so duai yalap kren betang jonga wonam kren jong bril wonam kren ki ain jong ki bril kren ki ain jonga le ga mon jonga paso bhaya tinap nang ta ba de ul penisibon ye ba phala tu wang nga tang ni gaway tang man bin kau ngau lut yang ang to try de man to lu po nga seperti kendit siya ta kajin pos ni na ko ba long ni bi de po da ga bo prom nang kong e yo long penem ngau lam na nei nam long e rem mrenga somu yo ni ubala penem nei kum yang au bril bom da nei bom lang e Henry try usay đang hỏi trong cái bộ pelat penem pencia why ya une mynsiem ka jingular amen ni songo yo BLEI hagan ga met John ga snem araja arpusan bagani ga met man kan jo pang une mynsiem ba une mynsiem ko ka ban kong e unang kong e mynsiem ko de ne gospel kapkom u Matius baro pilay peli ka pila dolong Kristan baro khai pilay sio Japan kani tongan peli ka namar ba na Japan kani office Jong mynsiem bakhuid nan peli ka kumba kalong na ka gospel kapkom Matius
Kaya nung kabanggong inakot kaba harpo. Henry habaw dang pusan ya kini kegero hakmi wangel utray wala pa hal ha kajing posneo uda on ko Joseph ukon David watch the thing mynsiem hame yaka Mary katnga jome naba ita ibalapun haka ilong na mynsiem bakho mdan BLEI mdan bril mdan mrat mdan mano kumbalon yung Jisu lapun da mynsiem bakho Nanda ngala tuai on try balai mi bakani nga so pang mynsiem bakho on kabalang kong haba mynsiem bakho ka kren ben ka jingiathuh amen ujisu wana manan lapun yu daw mynsiem bakho ka jimot kalong lapun scam BLEI Jong ka jingi Utadai mynsiem bakho kabalangkong kadai ka jingiathuh tadai mynsiem bakho uday mynsiem bakho ukran Japan ka jingiathuh hallelujah hakane gamit Ujisu wi palade ngayibi. Tinggi kata. Palade Ujisu ngayibi. Badada dekada. Ne mynsiem bakho. Koban ayabi sisisen. Ya kani jingiathuh. Happy bano kani kabin. Kata kadai. Kabanengkong belum kwa yang iwi puai banman ya kene ke jingi kapakan jabre nama pilado ya ka pilado ya kene jingi BLEI nama BLEI lapun yo no khwan jo BLEI daw mynsiem bakho tingim de bangklat ya kene jingi kabanengkong nama de daw na awandra ya ka kubor sapi nama ka jingi kaman kriat manda kapop kaman bon kapop kaman bon kajingin manda kaman krian hendrang ya ngoyo BLEI kane galagamen utraw kaman pendap sisen ya pi kajingin BLEI kita prabe kawai ngai yo isi kibrukan bang yo kajingin BLEI kajimpang lu kamla panuan kibi pia iya kalen pinyana merata lada pia ya kene kajingin BLEI now no mynsiem bakho na malapun yo Jisu daw mynsiem bakho bau neu Jisu wa yang ai pi kajingin BLEI bakajing pangru kamla ba song api ko bi ruai manda utrai wang Jisu wang hakan ni elektrik January kabangan dang kren ang te Jisu wan kumba katon ni sikan iu yang hange kan singkai kejan balik kene pesan yo iu Jisu so mai luang ngawan kerku yang kejaka ngawan kerku bakalong unong penim no pentia ulen no open ba ki anggal bi Jisu ang kat balik ki anggal ki bot wang utrai ni laitri January yang hangi ukwawan kerku yo wei pawai upawan so upantap bilang kong da kaji tao du mynsiem bakho uta uday mynsiem bakho ukwai di kistan hakan di karisha sisen bani opdiang ya kali kaji Pagkini BLEI kapag to na ka cat
Kecil senai menung kapan ni teh dekat doa kabaran. Nama siu yang ada pi dekat doa kabaran. Tahu Yesus Kristus, haleluya. Mynsiem aku. Tak kabar. Habang BLEI pi. Wang kumno ni. Apostol Paul. Hau mabiru haba pi la yosyo. Yang kaktian kecil ke gospel. Nan pelai pi kumbalong. Tapi ngai song pi. Ngatang dia tu kumbalong. Kumbangai kata kecil pos ni. Jangan menswa. Dia ada pingat. Kesyampi dah pingat. Kesyampi. Ngaru ngabangai kata ngan dia tu kumbalong. So, hadu jok pun bak di balang. Hadu jok pun bak di balang. Balang pestrian, balang BLEI, balang Kris, balang Kris. Balok kita balang. Kita ada balang. Balok kita hangta. Nalang ang balai metrai penir ni. Harus kesenam nampak itu ini. Mentang sih ini itu. Nang dapat uyalam tu angel try away ke cakap. Handem dan balang. Tetan ki ba la sius pa. Tan ki ba la sius pa. Take the Bible gong. Balon kasenjat kabentar jongi hado kajing sius pa. La siu yang ada kadol kabaram. Banyak yang isa sisen. Ya kadang beram kabuladodo. Henry de kajing ay itu try yang ay api. Yang isi sisen part. Ya kena kajing sius pa. Bang Jisu one day ban penem iki nampak kiberjot kiberam open light open chia utal de Jisu pakata ka de tao kong ka gospel kan si penem jampi ka bla pelangai ro balasan sabi bi daw mynsiem akot habong balasan sabi bi wakasi pangkasar kamla pandon ka jampi. Apa kecimpang kelai tu, kimla bantuan, apa kita khidmat jopi, nama bilangan, yang ke gospel, kecimpan kecimpan kia, nama BLEI, nama bilang sensap, ya pi, tahu mynsiem kecingkulan. Betul dia mynsiem aku, melengkau wai pi kecing, tersungguh ya BLEI, kena kemet. Kau pada bayi jangan hau try. Ni don hajan ke defina kabari. Hallelujah. Mending kan? Ani best pelak dan yang kesini. Kasain menekong. Yoi kawan ang kren de. Yoi kiangal ne. Neleng amon. Yen no lain. Kiar rinti. Neleng adiang. Neleng pren. Katoi ke Nata ke cat. Katoi ke Kabalik. Kaya kiyang ni, kibangait, kiyay, nandiyan kita ka na magkatan kita ka tikular, BLEI sa ay hangi. Mynsiem ako, udan hagan ni Jesus. Udan mynsiem ako, hagan ni Gabriel, hallelujah. Utra ko BLEI bi. Long shy hangi, haba pilangay ko, so bangin, sa paligid ng Bible. Haba bilang nyaro lasan sabi api daw mynsiem akod uksilati la pet lupa tingin yang pelabnya kiksai kala pet lupa nama bilang nyat lasan sabi api daw mynsiem akod palhabang mynsiem akod kakiranya kacing kamanakang kacing kod kacing penkentang kacing penrit kecing itu lihat mat mynsiem how Jesus cakap dia lang kapal tahu dia mynsiem aku. Hallelujah. Pada mata dekat dah kecing alap kibriu jo BLEI ini sih compare pada dengan manusia na imo yo BLEI kecing alap jo kiriu nyai lane kibriu jo BLEI ki ambassador kita kena orang ketinggalan try ki kampelok menta
ban ye ka ba mensua na mal BLEI la ai ka ba klein haki bruzu ke tai ba singwang haki shakri yo trai na ma bo BLEI la ai ka ne ke chikulan tau mynsiem jang chikulan. Hallelujah. Baganyets kam bagane ke senam ada zabusan tartar ni nong I ya ke jin trai ka ba kam sha what ke ba yap ken Utko ken jain mala ken bench kata kadai ke tre ke BLEI names kama kubes mo ne ni pidon ne ni jisan hati pidon ne ni jisan iwan hanga ni te yo de pastor na kuslai pamalai unuk siu jara ulanoi ke pesa kutia kapasitan ka tingong bila kablo orang kuslai dem na me papuit ne le kong do pastor ang kapapa mapi kasi sanya gibrio do katabi mata yo nga bila kablo pastor pion papuit ne nai papuit ang tangan ko we nong ipi kakamba kan siya tangan kagambakan saja. Ano yung BLEI? Damunay ni Papa Joe, noong ipi, kagambakan saja. Tangata, akabong ipi, kilik po, nain ni Papa, tangba kagambakan saja. Ilawan nanin masisi, nay, pastor, BLEI sibon, BLEI, lami, ko pisap ko tiya, nakapo. Lami, namal BLEI, kansingat. Nang kama pinpo, hindi kakti sa BLEI na sa Diyos na, sa simple na siyang barkawan. Siya fatadagan. Katay, mynsiem. Piha babadal mo sa ko'y kadang kakamba. BLEI kikamba, ito na kami kaliyan sa imata. Kataw, kingayo mynsiem ako. Kingayo, kinget kren man kasante Henry balong perlok mynsiem ko kamde maso kenmao baron ilkan mynsiem ko Henry long close long jan but mynsiem ko kamde maso hablang tintang long sensitive long ko walong tintang ba hapan long kibahap kamolot dio kat mo le ya kata tadi mynsiem ko dimne. Hallelujah. But we Apostle Paul hane haba pilangnya tu lasun sabi do mynsiem ko kachin kular. Na ino yo BLEI ipala nga ibi. Lapun niyo Jesu do mynsiem ko. Baru Joseph umur ban pelai jajar. Henry wangel trau Gabriel. Wang. Ko Joseph. Kong eme. To worship him. Ban sim ya katang ada Mary. Nama dia ini iba pun nakapok jangka Mary lapun dah mynsiem ko. Ulah mun pelai jajar ya ke Mary Henry angal utrai wang wasatin ban simpi ya ke Mary nama dia pun ini dah mynsiem ko. Pinsu ngui kata kentin wang utrai nisu ngui yo BLEI la ai la pun ni dau有Jesu tahu mynsiem ko. Tengok kita bodoh ni apa ni ya? Dekat ni kita tikan. Dan mana dekat dah ni semua yo BLEI, BLEI kular yang dekat medoa langsung sabi dah mynsiem kecil kular. Kepoga marepi. Toh kenapa dengan Islam? Dengan kren wad. Habang office yo mynsiem. Tak apa si pentang office. Office kasih po kabalengkong siya kinongkorin pinpili yang tu Paulo siya pangki give siya pangki jing ay mynsiem ako. Hallelujah. pinpili yang tu Paulo ngampili ka hanto ki dan ki jing ay mynsiem ako
Kamu kena kijingai musuh kot. Di tangi kita kibriu, kijau, kijaki jau. Kenapa kita pantrekam hak office? Ngai yo BLEI. BLEI hak office kijung harusnya makan sepak kena bukan dah. Temuntang lah trekam hak ni office. Te hak ni office kijung BLEI. Kibapang kiwan, kibaduk kiwan. Nanta pada kinampok kiwan. Kibat kuslai kiwan. Pada kiwan hak office. Jong mynsiem akot. Bahagia di office jong BLEI. Mdan siang balang ngadi pastian ngadi balang Katolik kandon kum kata hendak office one day tak kajingat how chiso. Pakai tak di office jong BLEI. Gamdan di siang balang angi di pastian ngadi balang Katolik kandon kum kata office jong BLEI. Kali bantuan tu hanya percaya ngai moyo BLEI ngadang tuai mau BLEI belong ya ka Jesus save and his ministry belong ka office kijong BLEI. Bahagia ni ka office kijong BLEI kadang lut pada kai jingiathuh pada kadang kijing kai kadang kiko asaling kadang kijing patai thale kadang kijing kertule kadang kata ni ka office Jong mynsiem bakhuid. Amen. Hallelujah. Bahagia ni ka office ong ibi. Kung piyosyo man na, kadalun hagaba. Hallelujah, Jesus. Kabangan ng kren yun ni office. Siya'y berngut-berngat. Hallelujah. Ia ka mau kendan pa yan. Kiniki mau kendan. Then shine. Kabangan kren sa Panginoon office. Siya'y berngut-berngat pa na. Hallelujah. Belok beik, beik, jangan hau Jesus beik. Utrai kuat ini. But I didn't nang ni sekamat. But hakan ni office kata lut paro. Kata start play kata nak. Kata champagne kata nak. Kata play kata nak. Paro kata everything. Paro kata hau try. Hakan Jesus kata lut. Kan kebapipan kelong ya be. Oh tadu mynsiem bakhuid. Gospel kat kamu Yohanes katsan de korbanyo. Tao bayane how Jesus bayane hakatin. Kat kamu pipan kelong ya pi. Tao ba mynsiem bakhuid. Hagen di office. Kadalut kabong ya pi mata. Utra ka bane ya pi. Kentai bat semrang. One molesting, one casting. Utrai sa kantiw yabi, om kipriw kantiw yabi, utrai unrai yabi. Utrai unrai yabi. Piti babara utrai, jura kumdera, sirot kumde. Satan, rapid shot, this is the last, nasa kai mega do, tam penhap penjaburam. Bang kipriw mutagas pa bamhawk. Hakan election MDC suman ba ni bayabo mynsiem bakhuid what this ba ngai go you BLEI he don't get candidate want to get similar deputy to why when I besau si phawajar kum data one night come day that is ba nim tap that hawk ya loi no ka bisobit kat bang sobit tap ndebin ai ba that is ba Totet ni te kon kila suspa dekas na mo try ngem de pan sha pen bin hakaspa percay pelobe cha habang iton nakaliang ujisu ngem de pan sha kenting sekaliang sekamon ni de balong kibas kam ganorim how jisu gaktenjo how mynsiem sa kajinkular don ki perkikistan Andaki babi yo iya ke bagi tukwa iya ke ega bagi temu ban kwa ban yo hendak yo kistang ban isi yo BLEI isi roi ke briu jo BLEI hendak prawe changa hagane ga men Jong ne ga si utrai ukhot ye piglom ye ne ka office ke jo BLEI yare hak office ke jo BLEI hagane ga patai nama ka sadon ke ega pala pimpan jo iman no pegai
Hallelujah. Namla telah negara jauh way. Terawang sepet mentah si posnam. Kasadon ke aje kijing ki to pala. Kat panganang duai ada jadway ada jalan. Haka puang dan puli. Haka way ka kelas puli pastor. Tiada kata puang orang duai Jong kasadon ke aje mentah si posnam. Kemudian ada jalan haluan si po. Kong aje kata wang sepet. Angoy oblay. Nak ketan one keri Bible ada jan riu katokan kowe tambah pisia pimyanget kala lipno angoy oblay ada sipo ada jan po pat udin nomanya kum piaso nak telebi kesnam ada jan sipo kami ka akalai tate hado boy hajar kakandai kazawan gajing kang talai mani begitu lah keren ni boleh pakai kena kita face. Nak kita office, krimio, kapalang percaya kami oh, tan kita kipriu jong BLEI, BLEI, haleluya. Siapa tani ini, kau try wang ini pi. But nang tawon ada jalan po pada, halu ada jalan po, udah ulai balik, pateng shine, yai. Banalun road, kiton, ki angel try, bagi pergi jai, dekat nanti jom try. Kena ada jar po, lipo. Sampai nang ni semadam, uno selong, bro uno west, usawan berwa. Ayah sun lain balik. Sampai ngai yo BLEI, kelawan si samanda. Try long, beruang Haka apunyo trik September araja kapra dola bukan mantangi don lain balik wong shwaban rung lain balik mau kapan berkocwa ye kijelong bakan jadok wat yang apa ayo yo BLEI kawan gelap daw hantoken pila soto hantoken ndai ko soto sulan noro pandap soto kudes don kesenang lau kamu ngertiin ngumpul sosial kamu buat kita buat no BLEI so beli kita temai kita buat no BLEI umusem akon beli kita temai abi kamu nggak Bible Isaiah uang kita ibarin kita dono hakmi lagi kita temai abi sepulai dekat kapra bat kakandai kita sini utaya. Ngadua itu, ia pergi bawa ni jadi baru kita jimpang kepada orang macam ni. Utrai, unsalek kembali. Tak jingiathuh kren. Utrai, upuntiap, yapi. Kau bawa ni miit. Tangki tambah, tak hati nasi. Lami itu besar, nak kampuai kambah. Ya Roy try. Hado mentah dan kikamba dan si percaya. Hakamat mesin ni jopi. Orang itu mikir orang sisi. Pastor ngok tak mengkiat mesin. Kau penkiat orang dok pada mesin jopi. Kau boleh sipon pastor. Boleh sipon. Itu apa? Ya kulati. Last testi. Hajimpang pamlaso. Kau pesne. Utara kau penkiari ke mesin, baru penkiaro yang kedekat mat joki. Agar kata yang kedua Yesus respon, ya membeli. Lawan, langsung kai mendalah klaim biang. Pi ibu hot, kedai mabiang. Dan mendalah pi pang pilapan mana ni? Sebuah mendah pipang pilapan mana ni? Bidang kampanye kiat tangga wainan ari. Baka kamet baka mynsiem kadi katakan ngai go yo BLEI bagi don hakajing ai jong tran mata di time kapasut tanat ba dan nulai BLEI hanulai BLEI kamot keloi par penyo priang kau thamai no BLEI after kene ga lockdown ke yi mo thamai king chia ba ki bangen
Pilajan laya aku ni Hindi piwan mo BLEI Pai biang sisim Ngai ko yung BLEI Ni imenta ki kambak ni siya mahamada Nda ada jar po Hado ada jar pesan Ki cintai jong mesebut Hindi ba nga Bapini yung ngabayero Nga bayero yung mistri Hindi nga ay kaburong si BLEI Mai katakan Padi ako na mo BLEI Yang iman kay di umantraw Dalam John ki kambak Kamu pinyalap pa rin diso Tayo terus yang Pi topo benda nuksa Pilai sumbat hangwi hospital Atas Kulai dia pi melangsung Biang kamu doktor Kulai dia pi melangsung Ani doktor Jangan berjiyam nak pada doktor Terakti Kibala ju yam aku doktor berpipangkan sar pengkelai terakti dan dia mau yam aku doktor dan nganti teman si yam pastor ngalayo report kelai jengam langsung ngala perlu lai lak tamanta ambil jeng semang ngala sebab ambil kia Naya ka pastor Kitabon Once a week kong balik kong Ni ngayon report Rendang jang ngayong dan kansar ni pastor sendiri nga Bon Kiyam Kinenya Kumayang ki konsulat hari Egypt Kikon mekalya Kicay balik kasih jong imuta Kistangot Nakitipang kansar SIB Kijimpang pat Nani try Mongkol Jesu Bila kena Gini nang pangawan ni Ong try Kijingat jengki Ngan penkia Kijingat Kapenkia Tadi mynsiem Menin mesisi Kau pun menin sisi Upun upadwai Arjait kiberduan Pengkansar Pengkelai Hablet dalases Kita ini jimpang Gibin sebi seneng Ngakli kenang be Hapo balang jude medua ipi Pastor Dan Kono pastor Nilai kono pastor yang kia Ngotang yang ngawai kong One Richard hane berwa One Richard hane jaka Richard kumno Kikli ke Richard kan opat Richard kumno nikin kau Anuk sapi Tau kamu bayar pi Demo bayam Tapi ni mau bayar pi Kasih mau bayar bahaya kan ni Tak kan ni kamu bayar kan Kan ni mau bayar Lalu pitri Tapi charge Kan sedap yang biru pun Teka jinong mesin tu biru kan Habis dong kami kating BLEI Wane Kum tahu pastor Kadai katakan Confess Kata office. Tapi mentala lang mulu kelai tapi. Mentala hamla apa menjah pastor. Dekat dia, lah hamla dia. Kalau kata, lah sedang dia jauh sengken ta. Oh tak lebih kata. Kata kesintrai. Muslim bakhuid. Oh hallelujah. Nane sakman lady. Kaksu put stop. Ada tem Yesus. Nasu tenar ke gospel Matius kau ni. Yaki yangi inong tray ke kample kaya deba gini om Yesus. Tongan play kamo. Kaya deba gini om ke kam yalap Jong kisenran kong kundi. Gospel kakum Matius sipo dekat ka bapra. Nasu baban kot iba. But Michael in BLEI di dekat. Na gospel kat kumu Matius nong sipo dekat kabapra. Gospel kat kumu Matius nong sipo dekat kabapra. Tupun kia igi bapang. Tupun khoj igi bapang nyang tholi. Tupun empat ya kibayam. Tu beno iki ksoi pila priang
pen ya ai a so shisin to pen khia ig bapang to pen khoi ig bapang nyam tholi to pen empat ig bayam to be no ig ksoi philap diang a pen ya ai a Tiga tahun, ayah, ya lop tak ayah, ya lop. Hindi magkamenti magkapisasi po sumon. Kristal man ta, kwa pisasi po sumon. Kibangay dang sti, dang bon mao kalay. Kibabon kibawag man ta, kaspasi po sumon. Kibangay pat dang bon jempang. Hindi ka Bible kong, tobe, berkaya, bagik soy. Ba't berkaya, iba pang panim kabayap. Magbayap ka magkijiyap ka magkajaman sin. Bon, kikistan yung sinsanay pi. Yetang kaya manay at taytang kaya manay berjabar. Henry, kau prabe jang outray. Mat kaman mapilaban tay kaya manay kajabi berjabar. Lapim laban tay, yaka balang ka magkajaman sin. Yakibangay kajabi. Pidan hang ne piginong na saray balang. Pidan yang ne dia sang. Pidan hang ne kapor. Ublay ko ba pinamang te. Ya kajingim ko jaman se. One revival so pet. Last. Ndon show. Kapastan mo ko last kasawan revival. Last. Kano kasawan revival. Pagkati ka faithful ka crowdam. Kasadya. Kapandap. Jong jual, dan bar pin puli, nanta kesti cakap dan pesan, kat meniau hantu pinap, sepang do labak berkado, unsawan do labak jingkul, tau do selap berkado, do kari taibar, berkado, mentang paluan, mentai dan on the way, itu nak kalian pi mentah, kadin pernah, ya baru jisu, mentah si pos yang tua, ni pen krak, pen baik, pen kod. Ati si show how BLEI ni sepek ng niskaman. No ka banyap no. Tara kti yen no ka pan khat na sai si. Yar hi ban bali ki. Manu ka pan khat na sai si. Tara si si. Bali ki. Bali. Nalaban na ibigay kalen bali. Pino naman kular ka may kular ka nga may. Haba pimla babno bandakti. Pikuladem banbor yutra hadu bakot. Tapi kular tapanam jai bi. Tapi kular pilat babin sai dengan Bible kado. Oh si basa. Nyai. Amen. Itu ai. Mau BLEI bas kami ngai bi. Tak jai ke jutrai. Katakan itu terang ke jongi, itu si bakhuid, kazawan ke revival, bakhuid. Ini dia mynsiem kren, hari ini kazawan ke revival. Kami ini ke revival ke balang manusia, ini ke revival bakhuid last. Kami tadi menikistan, ini kan tren bar, yakin nyam tre, yakin nyam kasih Hindu, Muslim last, last kau kado belum ter. Yo tau lupa, kau berkautam. Oh hallelujah. Dem nang ta bade, kaluan ka bar kau berkau. Tanga tang kau ban kasibon. Kali baru kado kesuan. Mynsiem BLEI tang headline. Kap krau, belum saya. Tambah, panuan kita, nyenangi mentah. Hakali kalenti, ni bersama penjur kicinduai syajingit. Penjur kicinduai syajingit bi. Kami mesti kasi khot biang ibi syajingit syajingit. Sausin hakasisnan. Benai April, benai Mei, benai Julai, benai Oktober. Kakum ka Bible, nak kitab isi karya. Kenang bapra, dekat bakapra, kat itu the Bible kumta. Di ayo yo BLEI, bang itu anak office. Tapi bapang pisau kumno, once office no BLEI. Di ngambil dokter lah, ya biung dokter besar sendiri dokter, ngambil dokter. Ngali tong sekri berit nagi berit tam, bom dan berabi, ane don weu dokter, don weu dokter, untadi. Yesus, tare Yesus. Hangi apa tay? Kita doktor berdon teman balik. Kita tahu beri kan?
don ki bolas lan sinio nanta don bol dan kut ke beniat pon na jong kita orang percaya kita Henry kita tu percaya kita semua kelai hawan doktor kelai dem deh upapan kansa piawlai doktor pan ke semua kansa lebi pi upapan mau piawlai wat doktor pun mau kum tak Henry ngan itu pi dong tang men doktor tak balau le balau le percaya tahu Yesus haleluya banginya skam bau BLEI usah tak mai pi mat ba mynsiem nang le semua kan mau now pi ko bakal juga pi arajar country pi boleh jual hang ni arajar country percaya snow you ko bot bana du tiga arajar kat way kalai kasau kambun won arajar kalai sini tambah ke kubur kan itu pi tu nak tu tisnam tiken mau kan ni mentah kesnam kan ni kesnam arajar bolai ulai bagi tamu wat pet tamu pet bakla nang dia orang kesorong nang aingu yo BLEI nang sesorong bang ayi nak tahu try nak kau penyar di kimsi bikin paju BLEI nanti banyak komen dia he tangga dok wannya bon beriong he ke dia sing mo he kan bon bam cahaya japi oh hai jengi lai gala ot seniang asli te oh kasiar kalau kembas sau poteli oh bon bam cahaya jengi oh so keben bam Henry what command what bam cahaya japi Henry to command bar talk kita tu biar perang kenal ya jago come on what command pala bang bon beri bam cahaya japi cia sang japi lada kakatan japi minta apa neng lada itu nak cia sang japi kenal perawe abang mynsiem akod di balon ki beri wayai ke cia balon ki beri waslon bangkai ni ke cia BLEI kikistan ini singi pembeli telot naman kinyo kicibam kapatibian nayo yo BLEI kati kabe ngamlo yeru pelawe hendeng tak kajaya gitu terang ngai bini kubor bau jisu khad yang ngai bisu show shakatif na kalabari kenma kenegamen utrau ka benthau thumai met ba mynsiem dam chajapi bakadwe kenegamen wadong ipi pelawe hallelujah oh so tenat pelat mentangi pen krai bani syam no Yesus nyum te lanu wan shaw yang ai api hakarapsur hoi ni trai kata manda te tang no ipi ngayalap ya ni gawe kumangayo osnam kena spak kena kena te dene daw ngaslur ban yalap lada ngam yo lupa ya tu kenungan yalap ngata kisnam are jari nga dewai benga ap lanu kata kapol ken wan no lano andang lapoi kahang ni tra pelin ti bialam kong ni nagibun wang pasos pinhikai bakala sembalang hindi nga sembalang nga kren ni office ka jong BLEI ngam kren sa pang kabalang japi nga kren sa pang katika office ka BLEI na lusnam kana sa bakandai kunday tayo torsi yang parawe haus ni marajal po barakoy ki manila kangen ha dan deh hang ni kang balam kang ni BLEI nama kadang jong BLEI kadang jong BLEI kadang jong dai jong BLEI kumaya kut osnam katen dai spa kendai bu kendai kau ben benar ya bi nak kau ben benar kau mau ngapain I declare kau ben benar ya bi kumaya kut bu try katen dai spa kendai bu kendai ban mentau lagi gini jeng tray jong BLEI demo wai ni ke kebon dan kio anda kumno tu pasos ting tip utau senda balong kumtam dan nama kimio madapkin kimio tanai bisikan ya na abang ayo dengan penpelakin ni BLEI pisia abang mio doken iya penpelakin ke kamu pelan BLEI haleluya kacuma sam gong penpelakin kamu pelan BLEI sab ngan BLEI pin nhau paway bat kon kat nhau sababa mekel plebian mapi ya kene khat ngan ple ke chima sam nhau paway the khat ka bakhat nhau
sam ba nyu hui de khot to khan nyu au blei mila hikai yanga nodu ngadang samla bat hadu menta ngapen bana ye ki kam ba phla jong me katakan au BLEI melai kaya nga nado ngadang samla bat hadu menta ngapen bana ki kam ba phla jong me ipa jangai don ni Jason iyo ke jilong jangan kumdo ngalong manchua ki para jangan ki i kunung di kam donga bangal le manchua hallelujah banado banga pediang utra hikai yang ikalan tizo nado tu sinema kenes pak kendai kendai patene daw ngai pinga kai pisa pangkafes kasong BLEI special gift kasi ai ka pang BLEI kano ana kumdo pasos tim tip ya pas na balong kum taon ta wakili na nga upa kilig a feso BLEI ni ay tang pasos tim BLEI maaya nga pa Jesu sa kili mapikan BLEI bi ay tang yung pasos tim yang nga may maaya Jesu kung mamipre mo Jesu ba asap lenyo sila kapat why kakong kadonod ong BLEI udibin kadonod chong udibin kakadonod chong ngay o BLEI ngam tiba ngam ko ba nang ibihano manta de tangga jinga tangga way ngam ko ba nang ibi kaching ko janga ba Jesu te mantati kum ne pet las kem spa false kum ne kaching de ba ngam ba Jesu kum ne jadi las kem spa las no ba Jesu mandau Jesu urki nga ba yala pa junda urki Jesu urki kisoy kikanyo piala bikisha umusemako katin umusemako kadoe ngan plebi naga gospel kakum umatias hallelujah wongom ni ngan sisha nga punang tesabi dagom yaman kala kabawot ndata bawana denjora ulom kam kao bawadanga kamde yanga bandra watang ye kijutisu utaken on pronounceabi daman semakod bad dargading uyones udang prananti sabangel jing kala kabamot uyones udeng prananti sabangel jing kala kabamot ujisu wan how uyones ban pendep ini hok how uyones wakadayang aban pendep kadayang iban pendep kabapendep iga hok Yones unang prananti sa panggajing panim sa panggajing kelag kapamat ujisuan penskan hawa Jordan ujisuan nakapudap lai pos nem kerta mungkin bang si BLEI arnai ne penoptis hawa jana ujisu dap lai pos nem kerta gospel kakum lugas nenong balai dekot kabat po takten pimpeli ang to pinsyan bau jisu dap lai pos nem ulet hawa Yones bau Yones wang hane kan ngasisya nga penotesebi dagom yaban kala kabamot ban petepi hagom hagawa kanugulugum kabasina kanang unong pop baro ulet dagom ban site ban kala gamot utaw banget on penim taw banget nakam lupa on ngakting jong BLEI ban dene de gadaw wang pat kamde yang aban dra watang yujitiju utaken o penotesebi dom musukot bat dagade kamu berkibakango yo kibakango BLEI kena kabor kecung kelar mynsiem kado sekobi kita kot susu ngam kablang ipi haga ni kabor ingai kita kot Bible ipi prabe naga Steve Paul if so no the kot BLEI to what so CB yo mynsiem kot BLEI the person shabi ipi nado kata kasi kajing suspa what so CB yo mynsiem kot BLEI tabal siyang sabi bi hado kata kasi kajing suspa Isaya kitab tu Isaya sekawing dekat ang nen hallelujah Jesus biet ngan plepi na kitab jong Isaya sapulay dekat po Henry ki ale bersa bakit la bersa siyo masabakot Jong naman kita ukalaban long bersoniki uhi uyalai ki tapi manta unulai balik kini baro kibali persaya mansabakot lai sai
dan jimpang kelai. Sabar. Mana berpersusi masuk mukut. Sabar kata itu lupa ng office. Nga wan gini ka office mendasap. Mentah-mentah kawan. Kiba ile percaya masuk mukut. Kiba ile percaya masuk mukut. Kisama ke jinten syuk bersekai baik ki. Kam dame gini kiba kenben yung masuk mukut. Kiba ile percaya masuk mukut. Kapai bila perskam. Henry kila percaya. But kila persusi. Yung masuk mukut jo. Namar kata. Ukalaban long wasyon yaki. But uhi uyale. Yaki. Kini. Yukan ben. Yung masuk mukut. Laisai. Kisas. Kadang misi dan sti. Nang telot. Nang telot kum keselawang. Nang telot. Henry, kebanya yung masukot. Nang pernah kum kiklor. Kaya BLEI. Salam. Kiksud ha salam. Hey, salam. Kiksud na kandong salam. Kiksud salam. Kindo betul. Di mana kita diberi BLEI. Iya, bet. Kiksud nang tengah dia gamon. Tansi bapiyay han kadupud. Haga di persulay daw masukot. Kiksud. Kiawan. Selenggar. Bagi titim na. Bagi mong daw masukot. Later. Puntin. Tak. Bon. Sepet. Pinay. Kibla persayo masukot. O niya lehi. Mau BLEI. Yalay ki. Nimdang kam. Kawang unang ray samon. Supetang ikmat. Ayo kan siya. Tahu kum tahu. Nama ba kila persosi yang mesem ko. Bahkan ka office kiba kata ka office to BLEI kinsamat hina BLEI ko prabe. So ba kiwa persosi yang mesem ko. Wali le persayo yo kawan ka tim ya bi. Kinono wali persayo BLEI. Yo kan ben yo mesem ko. BLEI ni le persayo ki. Kakpot today Jong BLEI. Hallelujah. Ngayon yung BLEI. Kani kami kapor kanday ang sengelo na mga sedang proud na mentaro kanday na siganda na kren labian. Labian nga to tangan mo nang ipi long gibriw wat pensosipi yung mynsiem ko. Wasun shabi hadu kata kasi sispa kasong try. Amen. Pinem you try. Amen. Pinem you kakten Jong BLEI. Amen. Pinem you kacimtuay. Amen. Kacimpang kalaban naman na pinem. BLEI. BLEI. John mynsiem try. Tanu Jesus. Manu ada nak macam pimata. Manu ada nak macam pimata. Jesus. Sedih tu bidon ayu. Dah ayu sedih tu bi. Kita ni jingia. Le. Hatu gila lem. Pikir mana Moses sudah ada dua yang menuan. Sedih tu Moses sudah yang tu. Upano. Pernah dendam deh. Nak kemat. Don ka. Keduriau ba. Sao. Mana ada nak kemat keduriau ba sao. Utrai, BLEI. Tingiro, iya BLEI. Kecil ego ada den jemla bentor lagi. Nama BLEI dan bangi. Immanuel BLEI dan bangi. Ngalong lembat pi, kumba pi ong. Ke kitab Amos san katsau. Ngalong lembat pi, kumba pi ong. Tadeu BLEI mynsiem bakhuid. Hallelujah. Ini dua ini kami. Ini dua ini mana ni poh online balik. Kalau semua ni ba ni akan mapi mana yang jadi. Setelah itu mapi ba mana. Ba nanti kiwe kibawan mana mesti. Bang ayo yo BLEI ba ni poh online balik. Tersengoh bah. Nangis sekemat. Bon diberi ke pembuatan neng. Buatan neng, kabong BLEI haka arpunyo trik usat tembar jaka pra pembuatan neng. Ayo yo BLEI pasosting pak kenu BLEI ulang balik. Dia
Songo you blame you line believe trao khading yi long. Shaka jin kango yang try. Amen. Ni doa belong give kango you ni smart. Kango you. Long give bring give us suto. Ike give a German say. Nang smart. Give a command over your time was super liban mat jwa kitin tencho. Habalang kristan ha mat kitin tencho. Kitin tencho ka prang ni tinga kichapi. Nang tabre wa ni doa ni ka bor na try. Pengkau yang kedolo dia jangan. Tatamai yang try dah mesti berkau capai. Kabalai, try. Hikai yang ane sepat. Mesti berkau. Unikai api. Nak gospel kat kamu Yohanes. Kasau nak dekat apa rel. Mesti berkau unikai api JJ baru. Nak tahu pasal ni dua yang nak election. Tersobat kebuan jisang ane. What big besar? Kalau one candidate, benterwa besar ini, what big spa, sengobha, what pelit ikat ding mensebut. Tapi tu orang beliau mensebut ti kata ya, Jong. Nengi belayar, ya betul. What pelit yo mynsiem. Yo kawan kecil tim ini. Yes lo. Baru kawan yang berdua kau dia sang what big spa. Kadang big spa, katu ke spa bibi, katu ke spa pun kulman dia pi. Kadang pun besar ke Jepang nombor Ong Jisu. Siapa? Kadang pun besar ke Jepang nombor. Dan besar sungai layak. Pinti kata. Nggak ada lagi yung ini makasih ambil. Kamu dulu ni tuai. Nabenta ketika region ni bagi berikan pas boleh. Kamu ni orang ni tuai ni nabenta ke Israel. Kabentar Israel ni duai kerpang nama ka Bible kong tu duai. Yang Israel Paul thos kino Rome. Si Paul non dekat kabandung kong tu duai na benda kuat baka Israel kan pasyo non penem non sispa. Itu duai kerpang yang Israel. Hado benda ka mission ba panelap de Israel. Si kuwi sup panelap kan de Israel ka panelap. Hado benda ka panelap. Hadum dal ka banyak ni tuai kerpang yang Israel. Hoi ai oi blei la don ni pas dang banbat yo tra tambang tambun ba jen banbat jen bat priang ya tra. Ke ba pra ni tuai na benta ki sekri zo blei parok khat. Ka ba kendai ni tuai ga ga bit. O trai ni dan ni je sing long ki breu. Ke ba skam ki chingai ame. Ni nam ki chmot chine sa dai. Ka ba si po tuai kat bapi sengau mynsiem ke jopi. Patang ni wenong ipi prawe. Wal ki jemot. Wenong ong ni mene angon ki long kimi nga ong mene msi. Nga ong ye ki pikin mau nem. Haka lockdown balo na kang lut kay mane. Yung ka oi. Te tang hang ne ba lai. BLEI. Mentapan dong lockdown baro ya. Peace dang jata. Oh hang ta. Pem de bersoto kata sibi ni ada jalan pau. Pensual jalan pau. Mentapin nangar jalan pau benang selesai. Saya bawa ke siap, bawa ke ni katai. Tidak dah kita kapit. Try. IP kita start. Mesti berkot. Wanita IP. Natangkan ni kawin IP. Habis kita start mulai. Kamu sekri beritahu try. Ngan yang kami kapit. Try IP kita selesai. Nulain ubali. Ini try. Hallelujah try Jesus.